Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selebgram Abdul Qadir alias Dekador diamankan di hotel usai mengonsumsi sabu bersama sosok ini. Selebgram Abdul Qadir atau Dekador terjerat kasus dugaan narkoba. Kini selebgram berkumis yang biasa tampil centil di videonya sedang menjalani pemeriksaan usai diamankan di sebuah hotel di kawasan Pancoran karena kasus narkotika. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menuturkan bahwa selebgram tersebut diamankan pada 27 Januari 2021 lalu. Polisi mengamankan Abdul Qadir di kamar hotel setelah selebgram tersebut selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Pemilik akun Instagram @dekador itu terbukti mengkonsumsi sabu usai hasil tes urinnya positif metamfetamin atau sabu-sabu. Saat diamankan, Qadir tak sendiri, ia bersama teman laki-lakinya berada di kamar tersebut. Hingga berita ini diturunkan, tribunnews.com berupaya menghubungi pihak selebgram Abdul Qadir alias AK. Tak pikir iku mang teko dadi mayit. Tuas tapi mang telepon Kak Kulsum. Teko ndekno sego foto. Ya Allah, Mama lek ngomong kok ngono sih, Ma. Huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha liyakuna ar-rasulu shahidan 'alaykum wa takunu shuhada'a 'alan nas faqimus salah wa 'atuz zakah wa'tasimu billah faqimus salata wa 'atuz zakata wa'tasimu billah huwa maulakum fani'mal maula wa ni'man nasir. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.